Il-Customer Care Unit tas-Segretarjat Privat tal-Ministru Tonio Fenek u l-Customer Section tad-Dipartiment tal-VAT irċevew il-menti qawwija minn numru kbir ta' persuni. Kollox beda tnejn li għadda meta d-Dipartiment tal-VAT bat ittra lil-4,000 persuna fejn infurmhom li se jkollhom iħallsu multa għaliex ma bagħtux ir-returns għall-ewwel 3 xhur. Il-multi jvarjaw minn 2,300 euro sa 500,000 euro. Imma wara sar magħruf li dawn il-persuni qatt ma nbatulhom il-formuli tar-returns tal-VAT għaliex id-Dipartiment kellu ħsara fis-software. One News huwa informat li persuni li resqu l-elementi tagħhom kienu faċċjati minn arroganza ta' min imexxi. Saħansitra ntqalilhom li hija responsabilità tan-negozji u mhux tal-Gvern li jaraw li jkunu rċevew il-formuli. Fl-aħħar jumejn fl-intrata tad-Dipartiment tal-VAT deru l-impjegati tal-Customer Section jgħidu lil mijiet ta' nies jekk kienu x'intbatulhom il-formula jew le. Il-Partit Laburista fisser dan il-każ bħala ammissjoni ta' falliment u nuqqas serju li jpoġġi lil dawn it-taxpayers taħt pressjoni żejda meta huma m'għandhom tort ta' xejn. Il-kelliem ewlien Laburista Carmen Ovella qal li n-nuqqasijiet għadhom qed isiru fid-Dipartiment tal-VAT minkejja r-rapport tal-Awditur Ġenerali ripetutament indika bosta problemi fit-tmexxija u fl-operat. Fuq dawn il-problemi baqa' ma sar xejn wara l-iskandlu tal-frodi tal-VAT li fih insterqu aktar minn 2 miljun euro mill-Maltin u l-Awċin. Carmen Ovella temm jgħid li dan l-aħħar każ reġa' ħareġ fil-beraħ l-ineffiċjenza u l-inkompetenza tal-Gvern.